Manipur Top 20 News na tunga-tungan ba reliable source hindi kilaw katsaraga mata-matang giyoiba maru-iba ipasu patul kansari. Ahan ba headline da Rems ta presence bagi wathok committee anina tijilagani oripok apun buluk amadi nupiluk na Rems ki matata miyeng changlagani. Dr.sing safe environment amada laiba ngamre Rems ki doctor furam bagi mayak ta protest tawkre. Moibagi urkul somdal concert UG ama fare NSCN keda athingba thamkre. Chairamda thong saramba kotu handokre. Sahi kungi nupa macha ama siramle. BJP na Congress iribasibu karigino ibobina asum hangakli. Poro pak lokphomgi lopari lising umaga chani pan rom ising manungda laikre. Lainga ga miyeng changbi drabadi ban blockade ki khongjang changsilagani. Congress na BJP da onsinduna haibe aba haikre chaibi aba chaikre. Manipur da BJP gi lainga lakibadagi yengthina bagi maru hunduna ka khong sahele Christopher Tilak. Governor in Council Warep Hawalda BSc Nursing College ama Churchampur ani hanguk lagani. Politics tawriba singna ningthi jana leipak ngak pangamjadre Dr. Loken. I am nami hathina hatkiba athuan abon maigi mari suba laikidabagi kumon pangthokre. LDA oina appointment pinanaba High Court na direction pi krabasu kosemna candidate amabu suru nasinduna thamlabra. Rems ta patient sibigi wathok committee anina tijilagani uripok apun baluk amadi nupiluk na Rems ki matata miyeng changlagani. Rems ta masagi ahanba angang unabagi damak tha sigi taraga tawta admit tawkibi lilong chajingdagi singsubom ongbi manju chahi kuntraga manga kaubi mongha ama angang unar matung da I hathar I haidina operation amuka pangthok laba matung ngarang ayuk nganbada laikidabagi wathok mapungfana tijinaba state level independent committee amasung Rems ki internal independent committee ani semle haina laing sangasigi media selna thado basiro man hairi kariguma committee anina tijinbada professional negligence na chagana oho basing thena badi mari lenaba Dr.sing bu suspend tawba yauna kanba action sing logani hainasu pongdokli adum oinamak miyamna verify tawdaba tonga sing chandopiganu amasung thajabiganu haibagalonena director gi maiki digisu hospital ki pochegi amang ata thuhanbiganu haina appeal tawti Rems ta ngang unabada laikidabagi matang irang thokbagi ngasing arang dagi yam kanna tholiba tholuksigi matang da Rems ki administration ki site gi mafam kara thamjage ahama makta da koina Rems ki administration hospital na laikidabagi imung manungi awabada charuk yazari already apaina khabar da media da hapchagre matung tarakpada akoi gi prajagi tumba chaba khangdana doctor treatment pibi bachingda kogi attack tawrkodagi assault tawrkodagi akogi doctor singasu Rems ki services lepkhre matang sida akoina thamjaningi si akogi Rems ki administration na akogi senior doctor amada assault tawasi yam strongly condemn tawjai aduga akogi leiriba akogi MS akogi hospital ki head amada attack tawna honagiba magi office ta akogi vandalize tawso ko yam strongly condemn tawjai aduga akoina matung akogi legal action lakhna basu akogi police ta thamjagre matang sida as a administrator akogi Rems ki maiki dagi mayamda appeal tawjaningi si akogi sigumba incident ama thokpa sida akogi internal inquiry ama tatharaba matungda state ki suoina madugi state level inquiry ama tawraga maduda postmortem tawra matungda lapses lairagadi akoi madu matung taba logi process lay aduga akogi doctor singu suspend tawdagi aduga magi mara lairmagadi du magi services ki matungina rule ki matungina dum action si akoina chathajai aduna akoina administration na akogi doctor sing sigi karimata cover up tawwa moibu ngakthoknaba natraga moibu akoina cover up tawbagi question amata leite si akogi rule ni adudam prajana akogi social media da akogi institute pu yamna akogi pataba mongda sandok padusu yam tawidana appeal tawjari akoi Rems akogi Manipur gi service ta chawna commit tawraga makhan makha yamba latest treatment equipment mayam puraga prajagi seba tawno honajabani tawudabu 100% akoi lai natabani na matam gi incident khara thokko natana ayamba service akoi mayam gi satisfaction yawna honajai tawudabu akoi matam gi overburden tawba handak tabu flood ta akoi gi jenim sing gi badagi koi Rems yam chawna akoi gi patient gi load laijai aduga madubo akoi na ngamna ba akoi gi base level honajai matang asi ina lawjaraga akoi public ta appeal tawjaningi si Rems ki hojik service lepi ba akoi yam thuna akogi resume tawna ba akogi
faculty student union da jo koina appeal tawjari adu yam thuna akogi yanaba puraga service horakani habagi thajaba thamjari aduga prajana su akogi rims ki matangda akogi unfounded oiba akogi proof laitaba allegation tawidana ba akoi appeal tawjari aduga rims ki doctor adagi rims ki property da akogi attack tawidana ba akoi appeal tawjari matung tarakpada akogi rims na public ki service adum leptana chatha jagi gani aduga makhan makha ayamba improvement lainaba adum hona jagi gani thank you nakal amarom rims pangtok liba liba watok asigi matang ngasi ayu oripok sobon tingal public library hall pangtok pa pawi mifamda oripok apun balup amadi oripok apun banu pilup ki maike dagi pawmisinda oripok apun balup ki general secretary s rubana hai एम्स की थाक फाव योहना बहोना रिबा रिम्स ता हंडक खंहोदना मिसिमिना खरा थोकना डॉक्टर सिंह अमदी पेशेंट पार्टी की मरकता मिसअंडरस्टैंडिंग थोकना ओरबे फिल्म असिगी मतंगदा रिम्स की मथक तलुप अनि असिना मियंग जंगलगनी हौजी मणिपुर की मियामना रिम्स ता सथरिबा लाइन की मोंग असि करिनो करि असोयब लैबगे हाइबदुसु खंगनबा मतम ओरे रिम पुखलगलिबा अनाबसिंग असि इंटर्नसिना यंगसिलिब्रा नत्रगना पीजी महिरसिना यंगसिलिब्रा नत्रगना ट्रेनीसिना यंगसिलिब्रा हाइबगी मतंगदसु सिंगनबा लैरे रिम्स की टीचर अमदी मेडिकल एसोसिएशन यावना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ना अनाब लाइंग थबक लेपगी चंगसिलगी बखोंजंग असि अथु मतमदा हंदोकदबनी मसी नत्रगबदी अनाबसिंग हालगे हाइबगा चप मानबा खोंजंग नि हाइना लौगनी अनाब येंबल लेपा हाइबसी डॉक्टर अमना तफुम थोकपा थबकला हंगदुना मसिगुंबा खोंजंग असिदी मरम सादी हंदोकपियु हाइखी डॉक्टर सिंगना ईगो यामनो वांगबा पेशेंट पार्टी सिंगदा उल ओइदबा थोंग उत्पा यावब्रा नत्रगना पेशेंट पार्टी सिंगना हाइरोदबा वा हाइबा यावब्रा करिगिदमक मिसअंडरस्टैंडिंग थोकतुना खुद थानबगी चांग यौखिबनो हंखी डॉक्टर सिंह पेशेंट पार्टी की मरकता यामना कोऑर्डिनेशन लेना थबक तौमिनबा चंगी हौजिक लेखिदबा पेशेंट अदुगी इमुंग मनुंगी अवाबद सुलुप अनिना सरुप याजरी हाइकी मसिगुंबा थोनिंगदबा थौदोसिंग मतुंगदा थोकनबा ओइरसनु हाइना असुना फोंदोरकली अमरोमदना मोलबागी उखुल सोमदाल खोंगसट नुमित खरनिगी ममांगदा NSNIM की इतो किलोंसर ओइदुना मकोक थोंबा लुचिंबा अमा ओइरक्लिबा पेंगालेंग मोइबाना माकी कोकनफम लमदम ओइरिबा मणिपुर की सोमदाल लाकनी है वफम तुंगा सोशल मीडिया वायरल होरक्र खोचट असिबु NSNIM की माइकैदगी अप्रूव तौरे हाइरी हिरम असी मतंगदा PGRN की काउंसिल ऑफ नागालिम सर्सेस की जनरल सेक्रेटरी खोचट असी मतंगदा सेमखिबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मेंबर सेक्रेटरी फ्रांसिस निंगसेटना खुजेक पीबा अइबा चेरोल अमा पीक्रे हाइरी चेरोल अदुगी मतुंग इना TH मोइबाना मथंग थागी कुनगनिथोइदा दिमापुर दगी उरखुल अमसुंग सोमदाल तमना लाकनी अदुगा था अदुगी कुनगमापनदा सोमदाल दगी सनापति तारलगा दिमापुर दा अमु थुंगलगनी हाइरी माकी खोंचट असी माइ पाकना मपुंग फाबा खोंचट ओहनबगीदमक मथंग थागी मंगादगी नागागी नेशनल वर्कर पुनमकना स्पेशल पेयर प्रोग्राम पांथोकनबसु चेरोचिन मखा तारकली हाइरी मखा तारकपदा डॉक्टर सिंह सेफ एनवायरनमेंट अमदा लैबा ngamdre रिम्स की डॉक्टर फुरमबगी मार्कता प्रोटेस्ट तरकली ngarang ayuk anganbada रिम्स ता अंगांग उनखिबी लिलोंग चजिंगदगी मंजू कौबी मौना अमा लैखिदबा थौलोकी होशनरबसिंगना फुबदा रिम्स की सीनियर डॉक्टर अमा फिबम लूना सोक्तुना लाइका नखिबा अमसुंग लाइंग संग असिगी पोचै खरा अमांग ता थोखनगिबगी मार्कता ngasi इंस्टीट्यूट असिगी तोंगा तोंगानबा एसोसिएशन सिंगना अयुक पुंग तरमाथोइदगी वाकत खोंजंग चंगसिदुना पेंदबा फोंदोखरे खोंजंग असिदा सरुक याकिबा रिम्स की टीचर अमसुंग मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेन हाई मियामगी पुंसी कनबगीदमक लैरिबा डॉक्टर सिंगना मथौ निंथिना पांगतोकनबा थौरांग तौबा तंगाई फादे पामदबा थौदोक अमा थोरकपदा मरी लैनबा अथॉरिटी का वारी सानदुना वारसिन पुरकनबा होनबना अचुंबा ओइगनी डॉक्टर अमगी मथकता पामदबा असोइबसिंग यावरकलबदी मरी लैनबदा वाकतुना तातोकससिन तौनदुना चुंथोकनबा होनबदा एसोसिएशन मतेंग पांगनबा सेम सादुना लै हाइना फोंदोरकली खोंजंग अदुदा सरुक याकिबा माहिरोय यामबेम आशा कुमारना फोंदोरकपदा अनाबसिंगना फारबा मतुंग मयुमदा हनखिबा हाइबसी डॉक्टर सिंगी ख्वाइदगी अपेनबनी करिगुंबा अना लाइंग चथबदा मियोय अमा मिस अंडरस्टैंडिंग थोरकतुना मोब सागतपगी मुहूर्ता वारी सानदुना असोय अरान थिदोकनबा होनबियु मियामगीदमक्ता लैजरिबा डॉक्टर सिंगदा खुद थादुना तमथिना पू चैबा हाइबसी यानिंगदे मसिना पेशेंट पार्टी अमदी डॉक्टर सिंगी मरकता चाउना मिसअंडरस्टैंडिंग लहली डॉक्टर सिंगदसु हौजिक अकीबा फावरे अनाबा येंगबदा थवा याउना येंगजरिबा डॉक्टर सिंगदा फुबसिदी तौनिंगदे डॉक्टर की मथौ हाइबसी अनाबसिंगबु येंगबनी अनाबसिंगना नाबा फारबा हनखिबदा अखोइबु अनाबसिंगबु कनबा हाइबसी डॉक्टर सिंगी ड्यूटीनी अदुबु लाइमक्ति नतबनिना डॉक्टर सिंगसु अनाबा कनबा ngamdaba yawi डॉक्टर सिंगी मरकता असोइबा लैरगसु मधु इन्वेस्टिगेशन तौरगा अचुंबा थिदोकपा हाइबदु याबदु तौदना मोब सागलकपा डॉक्टर फुबा असिदी यानिंगदे पुंग कुनगा मरी लेप्तना अनाबा येंगजरिबा डॉक्टर सिंगबु मियामना नुंसिबियु वारी सारमगा हेक्तमक खुद थारकपा असिदी डॉक्टर सिंगना कदेम तौई यानिंगदे डॉक्टर सिंगीदी मसा ngathok janaba karigumba amata paijaba nate hौजिक डॉक्टर सिंगी
safe oiba environment ama rims ta leitre Dr.sing da khut thabagi case yoksilakpadagi basigumba khongjang asi changsilakibani haina phongdorki chairamda thong saramba kotugi economic blockade handokre tha asigi taramapanda nambol sapal laikai mapada sakangdamsingna kontra ga humdoi AR gi gari amada ambush tawduna personal ani hatki aduga atopa mangana sokhan khiba thawdo adugi mayokta state amasung union laingakna chap chaba thabak lakotte haiduna kangkupida base tawba kotuna ngasi ahing nongaidagi numit humnigi oina national highway number 2 paringda economic blockade ki khongjang changsingani haina awangambadu handokre iram asigi matag ngasi kotugi chairman na cherol ama throktuna authority ki maikai dagi thaja papirakpadagi changsingani thawanglong ba khongjam adu suspend tawri hai panba yabadi ngarang kotugi maikai dagi seremda thongkhong sabagi pibumda ngasi ahing nongaidagi numit humnigi economic blockade ki khongjang changsingani haina lauthokibani amaromdana NSCN keda athingba thamkhre Ministry of Home Affairs na ngasi dagi hauraduna NSCN khablang yauna lauhluk asigi fraction punamak amasung wing amadi frontier organization singbu lepa asigi sovereignty amasung integrity ki marakta pre judicial activities sing chathai habigi maralda chahi mangagi oina athingba thamle haina lauthokre video su pawdumada soikilan kibawa basu mapigani channel su bunuk sibiduna share amadi subscribe tawbibi damo haini tan thara pakundok sari amadi makata namyam gi seba tawbangamba ojege